burning topic ama khanani ne megidum ta puduna laksari lakadri ba election 2022 gi election da siga mari lena na mami tv gi Manipur dialogue da series 9 da sandoksari ba battle for Manipur gi saruga moina ngasi bukatsari ba topic asi threats rampant हाइबदी अखोगी इरमदम मसिदा इलेक्शन नक्सल पुगा मरी लेना अखोगी थोनिंग तब थोदो कया थोरकपा अखोगी लेकाय लेकाय खुंगंग खुंगंग दा केंद्र दा अखोनी एक्सपेक्ट तौदबा अखोगी अखोइदा थ्रेट ओइबा अदुगा अखोगी लाकदरबे इलेक्शन असि फ्री एंड फेयर दा पांथोकपा ngमदरिब्रा हाइबदुगी वहंग अमख लाई हाइबा तारे सिगुम सिगी मतंग दा खनने निजन wi उतंग असि बुखचरगिबा टॉपिक असि थ्रेट्स rampant अखोई तराम नोक्सा गेंग असि अखोगी मणिपुर डायलॉग के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इलेक्शन दुना लेबिरिबा अहानबदा सर सोनामनी Socio-Political Commentator Sir SONAMANI bu Manipur dialogue ki online studio da taram lok sari sir tamo SANATOMBA Manipur mail ki editor tamo SANATOMBA bu su Manipur dialogue ki online studio da taram lok sari tamo Sir SONAMANI ahan bada Sir SONAMANI da lak sage akoi ki werakli ba akoi ki fibum sida akoi ki lakadar be election asi free and fair da pangthok ngam kadori bra habdu ki achobo wang mag lai haiba tare अखोगी हौजिक थोकलिबा थौदोगसी लेका लेका खुंगुंदा अखोगी लाकदबे इलेक्शन सिग मरी लेना अखोगी थोनिंग द बथौदो के आथोक हौरे हैबदुनी मणिपुर द असुगुम थौदोक असे हान ममांगै द तौरमदे मसे पुंकुई कुइदिरि मसुगुम लमचत फत्तब लमचत शासन चटकदबा मीन तौरोइदब थबक असुगुम थबक से इलेक्शन मतंगद मसे याम लाइबक थीबनी राजनीति हाइबसे मणिपुर द होरकपसे पुंकुई कुइदिरि 49 दोइदिगा एम होरकपनी अदन हेक होरकप निमित्तगे होना कोई से बुद्धचंद्र महाराज से शिलोंग की रेटलैंड फाजल लग थंबद मणिपुर के मर्जर एग्रीमेंट सो हाई एनेक्सेशन सो हाई मिन्न दु उद्री अदु करिगुमम दि थोखरे अदुगो मणिपुर से मर्जर एग्रीमेंट द शोय तौग्रे हाइना हाइबा कांगबोमा असि पाव से ताब निमित सिगा कोनुंगी मनाक्ता लेबा कांग्रेस की एक्टिविस्ट मयाम सिंह महाराज नंगी नथौ लेत्रे हजित नंग कोनुंग से नंग थादो हाइदना नुंग लंगबा खोंगुप लंगजनबा असिगुम फत्तब थबक से मदुगी निमित्तगी हौखी मसिगुम मीना तौरोइदब तौफैदब थबक असे अखोय मणिपुरी अखोयना मणिपुर द लेन मसे अहम अखोयन उतखी मते मतम कुइना लेरप तंजादा तपना तोना फन फजिन दुम राजनीति से दुम भारत सिगे पाक चाउरो भारत की सिगे अफब सरुक से खरगर तम्मी फत्तब सरुक से खजिकरा सुम जाउरे ngasiदी फत्तब सरुक से ने पूरा मपुंग फारदना अखोइना मेनलैंड लेरिबा क्रोर चामग कुंथरा मरी पॉपुलेशंस लेबसिगा लाख कुंथरा अखोइना थोइन मोइदो कन पारा तम्बी बतारे लाइव इलेक्शन सिगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन ओइगनी हाइबसे अखोइ थाजबद खर वाली अमन लबन खुमनबा अमदी फम्मुनबा पैसा न लेनबा अदी मसे यारक्त्रगा एंगोंदा बहुत काररोय हाइना एगी अइना लंबी उरकप तारगा अइना मी गी जुमदा चलेना थुगाइरुबा अइना मी थाजलगा मापो फा पुनर खोतना नत्तब थबक ते चटप खोटप असु मन्नतन थबक से याम हेंगलकनी हाइबसे मसे सुम शपुला लालोयने खल्ले मदुर ताकपदी अकोइ से सिविलाइजेशन अकोइ यमना चौकटले लरेलसु हैरे कोले अकोइ राजनीति भारत के मनुंदा अकोइ से सानारोइदनी खंगदे अकोइ ये जगोई इसे हाराव कुमैदनी खंगदे अदि मथक्ता लाइलसुदनी खंगदे मेडिकल की लाइन दनी खंगदे डिफेंस सर्विस की लाइन दनी खंगदे अकोइ इंडिया की अकोइ यूनियन की मनुंदा पिक्टब स्टेट से ना पार्टिसिपेशन दे यामना ngakpade tawi maside अकोइ डिनाई तो ngamde इवन सिविल सर्वेंट्स भाव यामना अकोइ हाइगले अकोइ भारत की मनुंदा लेना अदुबो थोइबो थौदोक असे मसिने सुम हेंगलक तारबदि इलेक्शन मनुंसिगा अदोन पनबेरी खेत्रीगाव की मतंगदा कयाम न कोई वीडियो से वायरल ओइदना खेत्रीगाव दा रोहित कोब्रा एलियस मासे बुलेट कोब्रा केनो खंगदे अदुगी माइगी वीडियो दो वीडियो की माइ क्लिपिंग द मयाम द सुम वीडियो कन द कुगे मोबाइल द याम वायरल ओइना लाकप खोटप तंजा से ताबद याम नुंगाइते असिदी कनागुमम न ट्रैप तोबा कनागुमम न प्री प्लान तौनरे कनागुमम न मोइ मसिन उसिन दो मसिन मकोई इशू ने अकोई इशू हाइबु मणिपुर से शांति लेबा शांति द इलेक्शन से माना अपा मम्मी द वोट थादबा पैसा येंदना अदिगी मांगोद लेदना मांगोद प्रेशर पीदना
mana thamoi seng apa ma mi do madu tharga shanti da port to karakpa adigi manipur da sarkar moina paining bam moina paigedaba namunga paisino mana chongdhoke chongjenge chongjalo matin moi kusini matin manipur da yam adu lila sa yam thoki gani election siga ngasi thamanga tarkwali si mamangda asumai na tauri bisinadi tha mari rong mari makai si manundari kari thokne hai bisa koi mi paina ba ma koi hore nongmai paina kamna ba hore mingoda changa phu ba hore mingoda yam kanna koi ge angak pada koi kari haini koi da punsi da ma koi kihen ma ja ba hat ke kot ke tumge nangmu phura halura haiba wahi sibo koi haunare sidi on the record ngaktani atai di kayam leremani maramaduna manipur da Lady 60 assembly constituency ki manungda lepi ki doriba candidate punamak asigumba very unpleasant, unwanted, unbecoming, your obnoxious and despicable behavior sa sanna chatkadava adum mamiyo candidate singdo badu mayam praja mayam da badu utpigano adum na kariyumba laibak thidna karone laibak phadana ka banat laibak thidna karabadi adum bo koine kari haine losige makhung mari panba masi candidate se ma ki behavior sa sada no to bani mang masi assembly da ma praja gi akhoi gi praja ne yad na thalak puni ma assembly da pham dori haibadi akhoi di adum ubuda kari hen ko video se ko muthal laga tv muthal koi thammani maram da du mami du matik chaba minate aduna akhoi ne hojik candidates mayam akhoi vote lep ko ne to biriba ka ganai no hona biriba sitting MLA or sitting ministers or ex-minister, ex-MLA mayam punamak. Asit thoi ba thogdok puna mase adom na mase daita logadabni. Adom gi worker bu adom na control to bangam dirbadi. Karamai na adom na vote lepaga karaga MLA ni hay na mayam mama pangudurino. Akoy di adom ba criticize togani, adom akoy humiliate togani. Maram di praja mayam sibo utchairaga. Praja mayam kisa khangin da wishing shibu masumudi injhal laga adumne control to drbanina praja mayam sing chu yu mai gi candidate sing chi support tani haidana thang paina dana nung paina dana nong mai paina dana kapna da khotna to so what a shame ikai ningai ne koi mayam mamang da akoi mai thamutra akoi manipuri na haibe da ko yam ikai ji aduna lengang su jing han biu mase ai lenga ki makok ta ai am da khutlona da ai hang chege Jarabadi mayam puna candidate, aspiring candidate or intending candidate or winning candidate or dreaming candidate puna mayam puna samtang di pamineraga lengakna mayam na mase poktak phajana pidna discussion tawdrbadi mase yamna hengalakani aduna akoi ne main lane de phatba puna say example AITMC the West Bengal da thama ama makai mamang election thokre sha sandona phuna bagi BJP kambu da phukani BJP kamune retaliation tobungam de me halle election mamang da kyarak halle case register bhuk to wi yade aduna West Bengal police and Calcutta police ani leiba Calcutta police and West Bengal police ani se AITMC ge police ne haidan ipong na mayam lo ne khangne akoi ge Manipur police de adu mukti natte adu wai ne kiri se Manipur police se khara khajik khara hanadigi maki yamna thak wang na leramba adu khajik na handarabra nemthalakpra kariguna haida mai lekai gi MLA khangnaba mai lekai gi minister khangnaba ma pu transfer man haijeru da mai transfer imphal pu birakpa ma pu haijeru butanjada man apa mafam ma pu transfer to wiba adugumba obligation or compulsion or khara weakness khara labor police da haibe se mayam na khut thingat pa hore aina khanjabada s akoi thok macham torisu police da isu lejermani asugumba mayam ge opinion ill feeling and akoi gi jamna negativity with the mayam impression nam lady we say but a police department de mase land bigano bias oidanam judiciously and impartially whosoever might be adomna ex-candidate, ex-minister, ex-candidate I, ex-MP, ex-union minister, as per the provisions of Criminal Procedure Code, as per the provisions of the Indian Penal Code, case register to local view,
नत्रबदी मसे खरगा हौगलक तंजासिगा मई से अखुन मुलहल दरबदी मसे मैरिक पिन मैजाव बाहायदना मणिपुर दा अचौबे इशू अमा तागनी अदुगा मयाम पुनम अखोइसे नोकनी अखोइसे यामना तमथीबा मफम स्टेट खरा अमनी दिगे थबक तौजर कोइसे लाचबने कोइसे खरदि उजे मणिपुर से जम डिसिप्लिन लेबा याम वांगांग संग द व्यवहार यामना चन्ना कांगलोन से जम फजना लई हाबिसे मयाम नदी हान ngangne ngasidi मणिपुर दा चा कुइरबे मनुंगदा बतुंगदा लाकप तंजार मसे यामना तोखाइबमा ओरमे तोंगान ओरमे अदुना हानबगी राउंड से आई हाइजगे ngasi free and fair election se hajik tawriba irang sinadi free and fair election di oiroroi democratic norms or democracy habise manipur da sumchat chatte kariguna habida Mr. Rakesh democracy the kadai the Indian constitution the 30 crore 40 crore or 20 crores minimum puthoga paisa jeliga paisa na leyu haisu Indian constitution the Dr. Baba Ambedkar na kadai di iram gene adu ide mayam puna loina vote se leina loina koi loin tongnari ngatani kanano togdi haribas loina togung ngatani adom se khangi akoi khangi mayam loina khangi lising manga deler mi tara deler mi vote momda mai imung del policy yang ipirami kontra pirami nifu pirami aise loina ngangnari adu where is the democracy masa mayam loin khan ngata democracy de leite manipur ta lo pesana loina leiba ngatin adu fatta thabak hanabo khonabo sunabo tin ngano khonabo masidi to honbigano tobigano akoi mem apamba mi du akoi thadasi adu hayeng election loirega aina jegnaruba mi aina nomaina kapuriba aina thangna aina jaluriba nungna tharuba aina khanaru mi singdo maka aigi jegna lehugani MLA di karasu kadur mate MLA oigradi amal legade modi tumin moi na thokke gene adongi tamata kadon sa moi chong doroi mana laibuk phana ka khradi ma chong dorokani adu tu nu lehoradi akoi thang pairi ba nomai pairi ba akoi chino punama adom de akoi dosai da tahogani adu moni injel se tobigano akoi mem sante da bot thadasi karino afaba haise kanano karino kanana thabak togani mai area da haibedo munna don khande biraga thade view haibesima ahan bagi ai round se thamjege yam thagasari sir sonamani akogi hojik oiba phibam sida akogi Indian constituency da akogi voter amana candidate amana 30 crore 40 crore puthoga voter leiraga vote kagadabani haibagi adugumba akogi Indian constituency da iram de habiduni thambi wapam se duga hojik oiba phibam sida akogi lamdam sigi law and order maintain tawgadoriba akogi security force ki mapangal si khasitang shona ubagi mongduni tamasara to karmani be haribo wafam sida akogi thulaiba crime crisis mayam asi akogi lamdam sigi law and order maintain tawgadoriba security force ki mapangal si sondhakraba aduga court na nikti na mathau tawdaba taragadi hariba problem issue mayam si ira laina lotion ngamgani habidi thazabadu leite habitare tamoi mo karmani be as a journalist oina hariba wafam sida security force ki mapangal si sondhakraba do se karmani hojik laiba train si hangoiba tukat chabat train ni haitare aduna koine candidate si ai apa ma thara ga damni secret ballot hari bani aina polling booth da jangaga aina number to kanam to udo loite kanam kibiganu certain molok de secret ballot ni haitare aina madu puthoga aina mon thade yadna openly namu the polling agent adegi manak labor security personnel me andna jangaga aingon do aina khorsa torok attack torok pani hatta aduna sigumba akogi thaina uram daba mamangda thaina haibidi manipura pul kogi state hut ka phangbadagi torok election da hujik toribo mo si yamna koi hangoi ba tukachaba si mong se karmain lakribno haita di kogi rajniti je phajana torok pona tab akogi nganna aji khudaki akogi upstart haitare ai stanga ta borchika ba si manipura di yare have a few kanangi karor karlero adu arkadi vote kagani habisi manipur da sumchana ramnina koi mong marin ta da candidate man se sumchang thlakwa mongondari kem khangpo te da ma purum kharum ba kai ka kem khang da adu mamam da sumchang thlamnina mana vote tu lepak padati mai wa kanda threaten torga yani sine threaten tori hana khali ba candidate to madumati pura koi prajana madu exercise to ba excommunicate to moji inthoka da bani moina kara ga kem toroi aina kwai ngakpale magi karodu puthoga bolle pa haji praja gi seba to boimne praja seba to woi si wagra pole
adi ahing tumham chapung kang ponte masidi da mana paisa da puthoga vote to lepani ana khaliba misi masyang pamni den akogi simple voter haita icham chamba voter singchina su mona khanja ba mogi wakhal haitare mogi superficial thinking are yogdaba mana thadari ba candidate na voto karaga mon help tor kanin pari bani ado ai hana lokthok jage haijage kam ngamoy asi akoin urabani je Manipur gi resources paisa su lekte degi MLA gi local area development fund hairo si karora a few crores phangeng khaloma chahi manga juda madudi kari sunate khongban tawbo konaroeba aduna vote yam thoyarunu kogi India biggest democracy America largest democracy kogi America da moju moine ningi bodo mona tha bot ha mona kahange na khangi moju khalaga thadarim ne ra kogi sina koina kahaning boduna kogi sina chakot tabai mongda lambi daga campaign uji ku tha mari manga wal ingai sidaida lambi daga mathau laitaba mina pareng chatladana ai masi hangoibam chu yawi are sum aham dare hangoiram de huinam tu ko chare hai tare ma kogi maru tobiganu maru mayumda leibiu mayungi amora kai sengdok paro en thawa yaubiu macha masu like takpada adegi karmain torga magi family problem karmain solve to godage haverum the junction view aduna tadana pareng chali badu maru kem kande maru wastage of time wastage of money haita ma masagi nomra tanga da paisa ru charkrabani aduna yam thoy option biru no haitare kuigi madugi mohta mana candidate to gi lifestyle maru yengbio koi candidate to imung do rama kamain to gen koi english ta hairi bani charity aje yumdagi hobani sacrifice saibse yumde hobani mayumda sacrifice mayumda mi tara leibada mi mapan do sacrifice tawdrasu ama katangna sacrifice tawda tara do punga do ribani madurei da sacrifice kasu ama ta tawba udaba nupa duna praja gi damukta tawrakani haibasima sungtha thaja biruranu madu karimta tawroidamni haibdi mayumda bhobo karimta kathokpa ngamdaba nupa duna Manipur gi or kendra dugi kathokani haibasima sungtha thaja biruranu kem tawroi kudakta dum aduga magi capability hatare masi lifestyle si yengwasida mangonda mana sum ma sahi ju kuntra ni phu phojida mana kari tawrage ro man with mission jin never fails sai ni mission yaw mi se fail joy or haribni mapun chita karim ta su tarok tab duna ta sahi manga yore sahi ani gatage yore aduna ne moina show of strength to mana tuina mi do tinartram ni na are rajniti ki grassroots level dagi Europe sina tam rajniti ese kaino ju khangdam ni na mana khalina objecti ai masi ai jong tawdi udri yang ngana re koige self help group kaina mana semaga a few thousands aduga piba adu the pi remem du magi supporter ole adu supporter me andu moina hogade khara kai kai no khal charu ramnina mana kai nom harpada no do haiba ngamdabani aduna vote ki damakta candidate na self help group adu phajaba sumnagi agoi NGO gumana ise mating pangpina baidana lifestyle du hongna ba adagi magi economic condition du kitang phagana ba tawbiban inataba magi na he election da masagi voter singdo lana sinana ba tawni masi aphabanati habdi ogi lambi da kocha chale imam che adu man more and more mondagi he na dum bari ambadu phanga kadra haibi mongda chathara ibani aduna masi akoina thingadabsi uji irang si viral chaliba mobile phone da nang hat kani khumjangani hapsi su machi tabda hangore aduna koina uji kari to Manipur di special masi constitution zu piri bakanoni ko election ai chikam kan to godage se di haying notification ga torakane aba odegi di si to waya de adegi dan magi political color candidate tuki ai BJP the leptora Congress the leptora NPP the leptora madu khanga kanda thoyawdi payab asagi BJP da kendra amamda mi se mari mga silepi ar moiduna
adi loimak ticket ti piyo dorim ne honga tawdurim ne ba arnang je pura voter si mase uji BJP ki thinking hairo Congress ki thinking Congress ki philosophy mai makok ta khar ga sang ba hawra ne ba overnight chi phan ne ta chuang doi ra ba rajniti er je mo English ta harim ne game of patience khang makan bagi lani khang makan bagi sana bani hai tare masjid ta karim ta su khang ba su kan da ngasi ayukta ai general secretary resign tore ya aduga nungdang da BJP yaure kai adui mi do mo da khang makan ba hai bu mi yaudra bane ba madu hayeng amu Congress na bhibam jeng paro ne tamngam pote after 2024 India da mu kai la ka de khang ngam pote adro mu uji massive exodus se mu ma ha pa hajin doi ra ai paga hajin ba ma game of patience di ma si mai thira bane ba mai thira bane di mo da khang makan bagi shakti do yaudra bani sumbam mem sina vote lep kan en thore adagi adusu amuk hari cinema amuk ticket phanganu ma amuk chuang doi ne ba are pangai hajin laga akoi praja ji apangbra di apangba kaisu khangdaba mo manin ta da pangai hajil pain ini sibu mabu Jesus Christ ra Lord Chaitanya Mahaprabhu ra Mahatma Gandhi ra ma apangba mamna harga mayang koi ni neri se adun dia akoi praja si am pangmne mang khali ni moina haiwa tawbiru nu inabiru nu aru chokta secret beloni lab tu mu study tawle biu matam manghan biganu madu torokanda hujiki tarieba nongmai kapna bi adigi attack to bi mi right neba like I am the song meeting am the public place I see everyone mi right le magju right amne ba yes I am meeting ade rong to phamje ke si sibu yaroi kai gumba ar mi nga moina ngang bodu targa candidate si kanano si mi ngang bodu tar khangadorim ni moju adu agadi meeting jidi pai adi candidate to gi magi mai wakal do magi expression do mana ngang dhok do taraga candidate to gi magun lekpo do meeting jidi to honba pai aduna ta dra lambi da kocha chatba campaign tha manga sibu sum chat lai radi masimadi ban je kamain to godam no khangde masi election commission na admain to ba candidate to warning wan pi ba nang admain to no tha manga warning adi nang campaign to ragadi bon punishable kari kamain to law go sem Manipur di law sem ba are Manipur man di Manipur se abnormal creator hai ni jugo chata ba hok to kolam mana hari bani mi lam da tong no ponte mi lam tong nei si di chowa meeting to bi meeting du da luas mana pareng chatna si to bi ganu candidate ama mayor candidate ama mayor hai tare mayor MLA hai tare mayor MLA ama putong no bi da mutta paja me amna phan chung bi ganu aru chokta lona adum bot hada biu madu ta thadara ko boto adu harau biu mai candidate no phare atraga phatte habdu aduna sirantura ma panga hajela pak chapi ganu ai shu ha bai rong just ma haiba yam pangi ni bi ganu haiptai okay to hojiki hariba akogi situation ji control to godoriba loin order pai godoriba akogi lamdam sigi security force ki mapangal sonthar ki mo man base masi kari mod happening si matang ta to as masidi men in power masi live ja hangoi ba yaw jani UP da farmer mayam ge education da union minister of state ki macha anupana thogjal laga mi nipan hat si amna hangoi ba si western country da toro mone or China da hairo ne Japan da hairo adu warga di akoi di India da taina cartoon afawom laikre India da sorry China de horge China da ising phangdar kanda mantri je mathanda akoi gi sarkar da numin ka pa hale mantri do arigi Japan da na akoi gi masu suicide ka to western country da resign kana ai saina mantri waraga ai parja si ising bibungam tre western country da resign to India da na party to na agoi gi mantri mem do ai ising pithak ngam dar su kem khanda chumba phawa cartoon akoi ukre madu idea am ne madu piri je ko di mantri ru waraga di mantri du gi my behind ma gon sum akoi security personnel mem che loin leiba UP da hangoi garbani masagi mantri union minister duna mai baca duna to butu ha mal
lot level mai macha yauti bo haibane amani haibane are policing junusu ahambara thawai yaute kona public pressure ru kalakpadagi from the congress ki haro opposition leader man top leader man family daga sim tashalak padagi masidi wa karaka dore na sagi mantri di macha do police na pai police custody the adum thammine ba ko gi sarkar pai badugi favor da police personnel singchi adum khara di adum mo transfer posting da kani khangte admain torga yengi masi hek masi gi sanabi se india da di pak hek thadok pa lapthok pa singam de masi hangoi bam ni hai tai masi su yari makai di police sahib si ki roi dobne once angki kan da ai chi awan ba taurage habe wakal da main changpiro aduna tragadi kari su mana police or su kari su samaj da kaim to kana pidre mana sarkar ki tolop charaga sarkar na taurige dum yar ge habe tuti matudi hangoi ba thabam ni adro mogi wakal do attitude ai kaim ai di molok de ai di chumba tawni haiba adu gumbadu rumba police personnel jing jo thora di pani adu bu hari ba personnel jing jo dasa ta ba ju di men in power to transfer ni kang de or men without my duty pi da vida thambani kang de aduna hek mo si yaka yenga ek tawe maji kudam akoi buji u ri du ni farmer ni pan farmer ni mari amna dagi atopa misam even photo journalist for we are bani chumba ko hangoi kraba mayam ure adagi dan ko gi uji parliba kano sina sukan ta haite farmer mayam sina koi boat sina koi rural india se sina boat se thada jabne india se ai koi misi gati lejada mayam dun boat huji tori mayam sina boat thada jaraga ai bu kan bion hai bani adu kan ta kan video habe kudam je koi watra bani manipura कोई हार है तार यूरिया है तारो केंद्र हुम्पू को हुमदो से हार दरकार ले वंस बोरे काके बा बाउपराद लेना मसन्ना न सुम ले चोकरानी अरे माई केंद्र माई बोटर दुना मोंड बोतो थादा जरगा अरे सिन अवार्ड पन थलमी अवार्ड पन थनबमी ngakani मोंड बोट थादा जरगा मागे है हार फंगनी अरे इथै लोकों खर फनी थादा जरई नेबा अदु लोय कौथोखरानी वंस कौरनी मा बाउपरा चखरानी अदेगी lifestyle jatam de lai khrane ba aduna koi su hojik se dum rural india se bot jam thadari sikem na te koi kitang aphaba awan bam ta tobiro aduga urban india hai tare koi gi tamasi adum hanjan ngang har kuchu hai atal biari bajpai na 1980 dagi bot karak podo leibudi leikre then prime minister su ekre madugi kendra du da 30% young nong to bot had the 30 below 29% gumba or 27 smajum thadar lai modi urban india se bot had the di karor cham pai ba karor sing pai ba mi du asagi simple layman haigar cham cham ba myam du le min ga mai voting right to exercise to du pam de adu bu government sine di kedewe ma thabak tok tor kan da di urban india da lai ba paisa pai mayam adu gi khudam mai bu hodi farmer mayam almost 1 year si education tawripsi unati ba bjp government sina chu farmer du thawai yaung unati moi problem su solve tawge su khande boti haye mon thadar kadori bini aduna masi myam chi yengaga id manipur gi wadana te up daga chu am shokadaw male mujigi ruling party se aduna masi yang ai rural india na manipur gi rural manipur na bot thada jabani moi awar pa madu gi du rural manipur na bot thadari do kem na te ma kaim ta leita ba subam julai te chapam julai te aduna mana bot thada jari ba mla duna ma kitang mating pang birakadra no magi ya direct ching ni boy adu dina to mai mating pang birakadra ai bi damak to bot thawai yaung ri bani adu yaw budu ka hen yaw than ba dei manipur dang wa kai rakpa adu thabakti hayang hairi sini masigi round ai kitang sang na nga ba oh za agent biro hek to okay aduna thabak torok matamdana rural manipur gi atare rural manipur gi munna khalaga to view farmer akoi cham chamba thawai yauri ba candidate ma'am voter ma'am do moina pami si magi award par ngalta ngai bani na mating kitang pangbira kadra haidana tawjari bani aduna government sina masi ma'am chi khangaga rural manipur gi thabak yam tawbiro aduragati apaba haju lakadari bani loina na hujiki
पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तौ याते अदु कोल याते काय बसिमसु पुलिस की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग सिसु चेंज तो हलदी गवर्नमेंट सु थागर कदोरि बनेबा की मणिपुर बिरेन जी यम फैजानि मादी ओपोजिशन हाइबो लेते रूलिंग हाइबो लेते लान नबु तौरादी मादी एता एक्शन थबक पाइखलिना हारगदी प्रजान सु यार कदोरि बनेबा अदु मयाम सि ये लोइनमक येंगा अफबा खोंथांग अफबा थबक यम तोबियु मदुनी अखोगी गवर्नमेंट अखोइना खंजबा गवर्नमेंट सि लेबगी कोइसे नुंगाइबा फावगदोरिबनी अदु नतदना इन वाना कोचेन चेला थागत चरुरगा अयंग आरा पावर पाइरगा मीगा उननदे बी गुंडा तोबी लेब गुंडा आइगोंडबु आई मंत्री नी आई एमएलए नी आइगोंडा नंग नोय लेकाय तोदि ताबा हायपा याब्रा फुजल लुराइन तौरादि अदुगुंबा मीजो बोट हादर अनु कहल अनु हायतारे हबा चमचंबा मीना हायके ताबा रेगी प्रजा गसि हम तोयना तिनबा गंबा मोगी अदुना ngasai while with this of the candidate to give nature study to view magi imunung yeng view magi mayum da man to was sacrifice to ma lamjaw ro so kani mayum da karin to sacrifice to ngom da mido adu lamjaw da taroi Manipur gi taroi adu gum badu mun study to view matam mangan ganu apawa candidate khan na ba adu madan nai na go in view hai tai aise pasron chi log Okay, yam noise tamo kogi chaliba kogi security force na hairi ba crime and crisis mayam si yam na thu na settle do na si gumba kogi vote maya da vote ka mari leina ba election ka mari leina ba thodo wathok sing si control do ngam magadi laidi ba government si mayam na su hena pam na gani have ni mathang da vote ka ba gi chances adu wang lai gani have ni aduga kogi politics have si kogi khang ba kan ba gi lani aidana tamona su borma ka thambir me yam le aduga tawsaram ni mathang si di kogi laidi ba kogi ngasagi tamona so pungok pi kibada kogi housing oiriba crime the crisis mayam kogi thoning da thok kya tangdu laita da ba laidi ba pim si kogi candidate mathan khatna tawbani haina di haiba yaro maga chaminna ba magi kogi right hand haiga dra kogi workers sing amadi maga loinari ba kogi tinari ba makhoi mayam gi kogi support am su darkar le haiba tare su mo thodo wathok sing thok se sigum sing se kogi election commission of india na akogi aina ma semaga control tawba yanana bagi ek ama ka gloma ka seman ning bagi apang du su thambiri akogi tamo akogi tamona habi gibda adu kanwai ni english gi matang se election commission of india gi responsibilities ye hairi ba thodo wathok sing si da kari le yena khanbi kari tobi ai matang se da tam law have se parliament ne semani parliament hai sin highest body ni india gi tamakta adu law se mi kya na yar chatki asini question saibo election commission bu aina and Thanajav the what nate, I have my due regards, high regards. Adu election commissioner instructions or my guidance, rule, regulations, direction, kayam pirakani chief electoral officer da. Chief electoral officer namuk mayam puna makta candidate puna makta or deputy commissioner or puna makta loy na madu amu loy na wai charegan. Adubu say example high again. Election commissioner na kadungu paisa pibu the low no the high roy. Noi paisa pibu se yade or nato thok to bu yade have sin instruction pirakani adudum tawi hypertri sinida akoi se mi gi makada mina thina ngangdriba mina akoi da kin sudriba mitta akoi khudu mina thindriba akoi su gyan tabam thoktrne koibo ngasai adum hangbiriba candidate ngakta oina akoi na maran seba yadri candidate ki mai ki matungda कोई राम के हनुमान दौना जोंग मयाम पुनम चली पुनम हन जोंग सिंह मकोई से सरुक यावरी हापा मकोई ने अया मतौरी बसे कैंडिडेट तुना खजिक त नुवाई तब फोंदोकपदा मोइना मुई हेंजल लगे तौबनी हापा मधुकी जोंग मयाम दुकी हनुमान की मागे संतान मयाम लेसन कना कना नो हाइबदा अयगे कैंडिडेट असे मान वोट से कारबदी अई मांगोदी के थबक मनी होगे आई थबक मई इमुंग मनुंग थबक मई पिहनगे आई करबार मचा मत होगे आई कंट्रेक्टर लहोगे मांगोदी मान मंत्री ओइरदी आई लुपा लाख कुनम कुंत्रा मंगई मुगी आई कंट्रेक्ट लहोगे आई तलहोगे आई गे ngато ine khan mangak अब तौरी सिंह से मैं अतदाई ओइने तौरी से मैं मसा मसाई कन बई तमक्तने लेपक कि नत्ते हबा अदुना कैंडिडेट ओइरिबा मियोई सिंगदो मोइद मोइ मारान लेरे ऑलरेडी माकी मखादल लेरिबा नसाई के हनुमान के संतान मयम
चलिबा योंग मयाम दो मखोई सु याउना लोइने तौरिबनी हाबा मखोइना तौदरबदी लाखता ngasai candidate tuna mana haijerabusu nomai kapa nung thaba khanruba phunruba chenuruba se candidate na dekadon su tauroi moi de noi to suru phongdukani e mana hibu sumai tong tawi noi dekadon leigi haide loire maduna mai order haibo aduna election commission na लाखता order पीरिबसु अदुगी order ओदो अदुगी जाथन पीरिबदु अकोइना याबिद्रबा अकोइना लोबिद्रबा मसेनि जकोइना वाकाइरिबस अदुनी इंडिया दा मकन मकन के इंस्ट्रक्शन मकन मकन के order मकन मकन के law से पास तौरबसु ngasi याबिदे असिने ख्वाइदे लुरिबसे अदुना अकोइना डेमोक्रेसी से शेंग हाइजरबदे इंडिया दा डेमोक्रेसी से इज अ टोटली फेलियर मरम दे हाय मफम खरदा इलेक्शन के मतंग द चुमी वर्ल्ड की लार्जेस्ट अकोई थिकली पॉपुलेटेड सेकंड थिकली पॉपुलेटेड कंट्री ने लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ने असे मयाम से की इलेक्शन कंडक्ट तौरप का हाईवे से वर्ल्ड द याम अंगक पौ ने थोक प जाने अकोई मीश मयाम से याम से वर्ल्ड ngak प जाते मनुंग दे लेरिब तिन चंग यु मयाम सिंग दे मोइने कया उदबनी है से चिंग दे लेरिबा और इंसर्जेंसी इन्फेस्टेड एरिया से छत्तीसगढ़ लेरी मणिपुर की चिंग मयाम लेरी नागालैंड की मफम क्या लेरी अरुणाचल प्रदेश की मचेत खर लेरी अति अति मफम नोमी नमगा ए नोई खुन नोई सी नोई वोट काहंदब यादे नोई की सिगा अकोई कैंडिडेट खुना पामी बसे बसे नोई थादा धर्म नोई खुन से लोइना खुना लोइना मतिक चबा खुन नोई सजाई पीगनी हाइदना लोइना धमकी तो बंगातने अदन मोइना अपाम कैंडिडेट तो लाको देन व्हाट इज द डेमोक्रेसी अदु डिप्टी कमिश्नर लेते बनते अकोई स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लेते बनते सिक्योरिटी फोर्सेस लेते बनते पैरामिलिट्री फोर्स और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेट पुलिस मयाम से लोइना लेगेनी लेना अदुम थोकम दुम तवी मोइना ngayam मयाम कनानो ngairi बिसे अयुक पुंग तरुक तरित के हौरगा मोइगी पोलिंग के मतम से बहुत लोइतिरबा पुंग मंगा भाव पुंग तरुक भाव si loidri bau si hey shor bungo ngasi gi election si gi moi casting sim tadi ballot casting sim tadi matik chana koi gi mapung phalu koi shor bungo ai masi gi dosa sim tadi ai loijeroi ai mit usan le ji gi mon thok pa mal toru sunu ai pung toru tu lorene pung manga da lorene masida bu lore ga ai shoi toru ga ai madigi show lol ga piramaga koi election officer piramaga or DC officer in deposit toru mad ai duty loire hai den loin mayam ngai bu ngaktani मरम दिमाग से माई लाइफ तो कीबा इलेक्शन की मा रिटर्निंग ऑफिसर ओरिंगे तंजादा लाग नोमैन कपसल महल मसु जारबो जानी अदन मसिपुन मुसे लोइन थोई बंगाते दो मसिपुन मुसे जाना बा खरगे इंधोक इंजिन तौदन लाग पसिबो मैनेजमेंट तौरगा मान ngमजो मोंग दे तौरगा सुम अखोई इलेक्शन खुदिन कोई तौंगता दो रियल इलेक्शन दे कोई से तौदे सेंग हारबदा अदुना कैंडिडेट हैबसे मसे सनातोंबा साहब डिटेल द हाई गरे फजन सांग हाई गरे फजन हाई गरे आई मु रिपीट तो जरो अदु लाइन नम खतन दि हाई गे अखोइन खनबम थुई अखोनि एजुकेटेड मी म कोइ बतारबदे एजुकेटेड मी हाइबसे एट पीएचडी होल्डर और डॉक्टरेट फंगे मासे अखोइ गी सुपर स्पेशलिस्ट नि और अखोइ गी मासे अखोइ लंदन रिटर्न नि मा यूनिवर्सिटी दा प्रोफेसर होइबने मा जाम ज्ञान तारबनी ओजा मयम ओजा मयाम पुनमुसे मोइन ख्वाइदि अहन बने खन अदु नत्ते एजुकेटेड मी हाइबसे अफफत से करिनो खंगमंगम ओनली टू वर्ड्स अफबन करिनो फत्तब करिनो असिगे एजुकेशन की मसे जम हाई क्वालिफाइड वा हाईली क्वालिफाइड ओबे मथौ दरकार सुनतो लेते मसी नुपा से लेपगा मजमान काहलगा मान करिनो तो बिगिदोरी से हाइदरा से एग्जांपल अति स्टेट खरद इन थवक तो जोर पतंजादा मेघालय गुम्बदा अमते जंबियो मेघालय गुम्बदा लेपिब कैंडिडेट सिंसे मोइगी खासी गारो and Gentia, my group of Sigjana, particularly Shillong in an area and southwest Khasi area, Gumna Ramrai Gumba, the Pokse Gumba, Papam Shillong in and around Sirkamai Togaida. Candidate Mayam Singse, Moina Khasi, the Moi Lona Durbar Snong Haya, my community holding a quite Makokse community to get that lane or by lane or by the particular area, the Makok the village headman Kogi. मान लोइना कौगनी कैंडिडेट पनमक मोय लोइना लाकने कैंडिडेट पनमक सिटिंग एमएलए सिटिंग मिनिस्टर और इंटेंडिंग और एस्पायरिंग
लोन मयम ओइनिंग पुन लोइन लाकने सिटिंग एमएलए ओरगना हंदकी चही मरी मखाई ममंग द करी तौकीगे हाइद मा टाइप तौरग चे समा पुथोरक लाकनी नोगी लंबी पुनमक्ता लेन पुनमक्ता बाइलेन पुनमक्ता इन नाला सेमी इन नोगी चिंग का ननब स्टेप लोनी सेमी नकोइद इन इशिंग पी नकोइद इन इलेक्ट्रिसिटी पी मा लोइन पॉइंट टू पॉइंट मा इरग मा लोइन पुथोर मा पाथोरकने मदो पब्लिक मैम लोइन तारिबन मोय कम्युनिटी हॉल सिगम अदि तौरमदी चीद मयम मा लोइन पिरमगने मा ओइदबदि मा ama hairoi maram ma ira pi ge dori dermna adi mayam punu tar o di ma thobak ta widina kwai interning candidate adom ne kari tawgudri ai shwana ai school ma sagani siga ai mayam ai wall si machine sagani drainage mayam ai shemgani adi siga koi hospital macha primary health center ai thamgani haina chingba adu ada puna mukse loina moi iraga moi shi loin pirim mudurme haying mase muk moina ka ba tarabadi mase moi fulfill tawdu shuya yade हाई बर्थदे शनिदा सिविलाइज्ड व सोसाइटी हाई बसे अदुमाइना मयम से ओपन डिबेट मतम ममद वे बैक 60 लेट 60s और 60s मिडिल की द्वाइदा अखोन कॉलेज त मिंगे तंजादा ममांगेदा अखोई ओपन डिबेट से खरखर हौरम में कैंडिडेट मयम सिंह से अद सडनली मसे मुद खरे अदुमाइना कैंडिडेट पुन मक्से फमल लगा मोई मयम से करी तौगुनी करमाई तौगुनी करी मोइना तौद पुन मुसे लोइन मयम पुन मु लोइन हाइबसे अफोंग न तौरुके स्टेज से फमलगा कोई वड़ी सादन कोतन ngang मु खोटपदा अदुमाइना ओपन डिबेट तौरु कोटने तौरु मदरे पब्लिक पुन लोनि ग्यान तागनी नसी दे कोई पुन मधुर चकिद्रे अकोई खुदसम नबी सिगा खुद सिगा करी यावरी अदिदा दोबने खंगी खुदसम नबी सिगा पिरम्बा शेन खंगदे अदक मना खंगदे सना खंगदे मनी खंगदे मुक्ता खंगदे खुसम नबी सिगने से दुनिया मणिपुर लोइन सीरी बसे अदुन मसे कोई कैंडिडेट से कोई तैनगुम सी फत्री बसे प्रजा कोइनी खंगना कोइना अदि अमुक माने पेरमी पैसा से ऐन मु लौरुनो माना मु टारगेट तौरन ओ मसे ऐन हाइबदे यादे मा अति तो पते लौग्रम मादे मा एगे गेन से चलिन हाइना अमु पुगदोरी यामन लुबा अदुन मयम पुनम पैसा लौब सरुका हाइबसे कोइने मसे अकोई लौदबा मयाम द कोइने थाइदोग थंबा अकोइने मसिदी अकाइबनी मसे फतब थबकनी हाइदन मसे ज्ञान ताद्रबो याबत कोइ मणिपुर द फ्री फेयर इलेक्शन हाइस मसे से सुमोय ओइरोय अदुना अकोइ मसे ज्ञान तमिनेबगी दरकार ले कैंडिडेट हेबसे कनानो करी तौगुदरि मांगना कोइ तमक्ता लेकाई तमोद करी तौगुदरि अदि लैपाक के तमोद करी तौगुदरि अजि क्वेश्चंस लैपाक के तमोद करी तौगुदरि से एग्जांपल नसे कोइ की हिल एरियाज की लीडर पुनमक मिनी पान चलगा दिल्ली द कैंपिंग तौरगा अको यूनियन मिनिस्टर्स अदे प्राइम मिनिस्टर इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पुनमक 371 सी के आर्टिकल द अकोई तमत चीफ सेक्रेटरी तोंगान लेगिदबनी अकोई तमत सेक्रेटरी तोंगान लेगिदमी अकोई मणिपुर दिगे अकोई तोखाई द अकोई इंडिपेंडेंट अको लेगिदबनी कैंपिंग तौ द मणिपुर थुगाई बिगे तौरी पुनम मी दि लोनि चप मानेगी अकोई दी चिंग खंगदे तम खंगदे आदि सागई खंगदे तंगुल खंगदे कोई माओ खंगदे अकोई दी करियन मरम खंगदे मरिंग खंगदे अनाल खंगदे खोंसाई खंगदे मिजो खंगदे मेते पंग अकोई तमते मणिपुर हर को लोइन चप माने कना गुमदे मोइदे मदु खंदे दिल्ली दे कैंपिंग तौन लोइन इवन इंक्लूडिंग एमपी भाव आउटर की एमपी भाव यावरी अकोई की एमएलए सिटिंग एमएलए मिनिस्टर मफो सोई तबो मयाम लोइन यावरी मणिपुर गवर्नमेंट की against the will of the Manipur government. Masi Manipur praja में voter mayam na कोई खन दबरा नोई की लुपाचा नुको लुपा लिसिंग मंगा को मरी को मंगा को फंगमई तमक्ता नोई निगाहले कर न कोई एमएलए दुने मिनिस्टर ओरेगा असेंबली दे कारगा मोन लेपाक थुगाई बगी मरम द मी मैम होनरी सिंह सी अगेंस्ट करी ngang नंगनी मदुगी एमएलए ओरे कोई बहुत थादरी बमी मैम अमुक तेरे खल लगे मुने नकोइने लुपा लिसिंग मंगा लुपा लिसिंग मरी की तमक्ता मणिपुर लेपाक से जोंधोक्तना मणिपुर से मचेत तागदे होनरी से थिंगमंग ngद्रंग मोइद्र मोदी एमएलए हाइबिदो मोइद हाना हंगनगदबने आई मसमता आई थमजगे अइना हरिबस खरे हेनरबसु आइबो ngakpiu मसे नोइने लुपा लिसिंग मंगा तरा लौरबसु मोइद हंगदबने हाना मणिपुर मचेत तहन मसे नंग थुगाइबो जंग जाउगदरा जाउरिद्र नंग मसे थिंगदर थिंगमोइद्र हाइबिस मसिना कोई मेन एम अदुना अकोई मणिपुर दे लेबो को प्रजा में पुनमक अकोई लोइन अकोई मसे भाप तामिने बगी यामना दरकार ले मणिपुर दे शांति द अमदे तंगदु लेताना कोई लेबगी याम दरकार ले आई के कानब ngakतना लुपा लिसिंग मंगा इ कानब ngakतना लेपाक से जोंधोम ngamba
मियो सिंदुगा थादरबदी लेपाक से पूरा मुरलबा तादे मणिपुर से नोरोक त चंगबने अकोई द लीडर्स लेते लीडर्स लेरिबस मसागी कानब हम तानब ngakani aduna अकोई द लीडर्स हाइबसे yes प्रेजेंट गवर्नमेंट से थबक खर तौगुम तवी सम अकोई खर खरदि उबो फंगी aduna होप करीगम मोइना मथंग नकारदि खरज फजन तौगुदरा इन खल्ली aduna मणिपुर की तमकते इंटीग्रिटी और मयम पुण्य हिंगमिनबसिना ख्वाइदगे मरुइबने अदु मणिपुर से तंदु लगता ना अकोइना मयम से पुण्य शांतिदि हिंगमंगमद्रबदि मणिपुर से करी चौखलुगदगे कदाइदा कोइगी एकेडमिक एटमॉस्फेयर अखोय कदाइदा लेगदगे मणिपुर की लंबी थोंग करमाइन तोन अखोय फगलकनी अइगी इमुंग दे शांति लेतरगा मपान दे करी थबक मिगी मतेंग पीब ngangदगे ने अदुना इलेक्शन लाइव सी मतंग दा मयाम लोइना खंगियो ngaतनी खंगना उना अखोय अमांग मनियत ngaतनी मणिपुर दे लेब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस पुनम आई खुटलोन आई हंग चेगे मणिपुर दे यामदबद चनी चोहम नमदे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस मयाम ले असेगी मतंग थोइब थौदोक मयाम पुनम से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस मयाम पुनम करियम त वाम त हाइद्रिबा करियम त वाम त हाइरोइद्रने हाइबा आई वहंग मत आई हंगजगे मसीगे मतंग मणिपुर प्रजा पुनमक से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस अदोमना कंट्रोल तौगदबने पुलिस ने कंट्रोल तौब ngमोय सिब कनुगे गवर्नमेंट ने कंट्रोल तौब ngमोय अकोगी डिप्टी कमिश्नर ने ngमोय असिद ओनली सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हाइबा लेपाक के तमक सेवा तौगने चोंगथोक पिरे नत्रने अदुइदि अदोमना मणिपुर प्रजा में इवन एमएलए पुनमक कैंडिडेट पुन अदोमना वार्निंग तौगदमने अदोमना प्रजा में हमसे तौबयादे शिकाय हाइबसे चोंगथोक पिरुने मणिपुर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस अदोमना तुमिन लेबदिगी लेकाय लेरक्ता माय कंस्टिट्युएंसी दा सुम दसा से थोकपने यंगब्यू मिजोराम दा यंग मिजो एसोसिएशंस ने पाइरिबा पावर से गवर्नमेंट मबो थक नी करिगिनो हाइबदा मोय चुमना चटपा मोय मयाम के थबक तौबा मसागी सेल्फिश ओइदबा प्रजा की तमकता खनबा से एग्जांपल हम तपी के यंग मिजो एसोसिएशन ना त्रिपुरा दा ब्रूस मयाम मिजोराम दगी बांग्लादेश दगी लागा मिजोराम दा सेटल तौबा अनऑथराइज्डली और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तौने जाना दा मोय लहन की बनी अदु मिजो सिंगसिना कोई मी मसिंग यामदे ब्रूस से मोय से कोई फॉरेनर्स ने मोय से माइग्रेटरी बर्ड ने अखोई से लेबे यादे नमफू फूदन खोतन तौबदगी उपाय लेते चेन गिन त्रिपुरा दा मी लिसिंग कुंथ्रा रोम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोय से आदे सेटल तौ हाइदना मई मके शादन खोतन लेयु है सिटीजनशिप दी मिजोराम दा लेरिबा अदु द लास्ट इलेक्शंस के तौब तंजादा करमाइन तौगे 30,000 मीदी वोटर्स लाखपंग ममदना 24,000 वोटर्स से त्रिपुरा दगी लागा मिजोराम के बॉर्डर दा लागा बहुत था दबगे प्रोविजन द थंबा यंग मिजो एसोसिएशन ना मी लिसिंग कुनमरी सिगी अयुक की लाखप सिंधुगी चा ब्रेकफास्ट लंच मी लिसिंग कुनमरी के यंग मिजो एसोसिएशन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ना मी लिसिंग कुनमरी की ब्रेकफास्ट एंड चा नब लंच अब चा पुनमक लोइन लो लगा पीछे पिथक तौदना बहुत थादा लगा त्रिपुरा गवर्नमेंट ने गाड़ी में हम पीरी बदुआ बहुत थादा लगा मोय अमु चलन के अखोई मणिपुर दे लेवल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इचिनो में हम पुनम कदोगी अखोई अदुमाइन अमुतन तौबु जब तौथोपेरो कदो अदु तमक पैसा अंगम खायु है अखोई से लुपा मंगा तरा तस अंगम अदोम खायरपद कोसे दान तौजोगे कदोगे मणिपुर दा अदोम लई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन तौबंग अम लई हाइदर अमुक ते उल्लू तौबत दी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पुनम अदोम कनानो करीनो अदोम करी तौबीर है से मसे मयाम न लोइन खान बताई मदो तो मयाम थाजब लाकनी अखोइन मी चनी चहुम की ऑर्गेनाइजेशंस लेदना अदुनो ओइगे तब नते अखोइन पामिस ओनली वन ग्रुप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की अमकतिंग लेबा पामे मोइन मणिपुर से कंट्रोल तो नकोई की वा नकोई न अखोई पौता पिरकपा नकोई न चनलोन सितोन हरकुन अखोई लोइन जागे अदुगा अखोइन मणिपुर मपान चटप खुदिंग अयामदा मयाम न फागी तो न हंगे मिस्टर सिंह यू बिलोंग टू व्हिच ग्रुप आई द खंगदना मोय से कइनो मान ग्रुप पे करिन आई नंग दई ज्ञान तादरे हाइदो नो यू बिलोंग टू ए ग्रुप और बी ग्रुप और सी ग्रुप ओ हो आई भापता रे मान हाइरे तो माई के मऊ मनिंग दिल लेरी से कोई अंडरग्राउंड की पीएलए ग्रुप रा यूएनएलए ग्रुप रा कोई आरपीएफ की ग्रुप रा
KYKL group la haina akoi di A dingni jet phau loine yawi na phagi tawna haire asi gumba mina akoi de yamna handana yengi Manipur mapan de chatrin gu sungkhang khangoi Manipur mapan de toine chalap tanja adom ge mai se kari haina mayam utke mayam na kari haina adom ge mai siga koi ge larik padon kari pai ge haibe se madu ta khangani akoi se yamna koi se nondharaga mayam maman chatpatai maram di akoi ama natre ama de akoi ni jawsalluba akoi makoi agent no chatluba neutral da leise akoi mayam lepak ning mapuna mak loi na turin wan khangde ya kai ma Manipur da leibani khangde foreign da leibani khangde lepak ing naktani adu akoi neutral da leise haiba adu civil society organizations please come up to view role acho low view adigi mayam puning up control to view akoi da pautok pi view madu to koi mayam loni jagani aduna ai second round da ai masi hariga ai thamjage yam mai jai sir koi gi lamdam sida leiba koi gi civil society organization yam na mapangal kan ba amakna koi gi lakadruba election asi nithina control toroganda afaba achumba candidate khanbada achumba responsibility lohoni gi apambaduni aduga koi gi lupa lising manga tar tangau buna taba koi gi lain lamdam sida leiba praja sing asu koi gi Manipur asi mache tana thuai ge khlak pam mikup da koi gi assembly da makho pongna law ngamba Manipur kai ba yaroi gaina law ngamba dumba candidate khanbagi matam adu yaure habni adu ngasai gi sir sonamni na phungom da koi gi vote maya da sim election maya da thoning da thodok kya thoi basi masi control tong no bigam da law ma di ek myam ma leiraga su koi gi Manipur da di effect yoi woi dam dong na toba masi gi wahom mukha panbi ado sigi law ma sung ek myam masi effective yoi woi draba aduga hairi ba koi gi thoning da thodok myam si makha ta na so sathal leiraga di koi gi फजबा डेमोक्रेसी मसक अदु नोमा मांगोय हाइनिङाय लेते हाबे तारे काय काय याने थंबी तमोसरा तो हाइरिबो मतंग सिदा कोगी हाइरिबा कोगी लो मसुम कोगी हाइरिबा क्राइसिस क्राइम म्याम सि थोकनबा लेरिबा सेमिबा कोगी लो म्याम सि इफेक्टिव कोइरक्त्रगति कोगी डेमोक्रेसी की मसक से कोगी मणिपुर दा नतने इंडिया दगी माखिबा याबगी अचोबा अकीबा मखक ले हाबे तारे कर्मा येंबि सि मे कोगी मी दा ले हाब तारे इलेक्शन कमीशन से हुजे कशु ngamdabay mong da lay amang da TN session haibam lay madu nupadu Rajiv Gandhi gi matam da khanban mai wakal da India da obe aufam si president prime minister chief minister om ji natadi obe ya diena obe aba phamantana tiena khanban pan adu gumbaduna chief election commissioner si oibanina man akan ba law se puthoi mata drastic change election commission chi ubune ogik chi masi ai gi se bias oye de har pe ai odi India gi election commission chi da yaw si one agra gi ko gi UP gi chief secretary ai tare masi Yogi Adityanath se hoi my government si gi hai tare agra si muslim yam nei Muslim si agra si takut na India ki tourism si agra si na siyam porak parina. Mereka madu Yogi Adityanath tadi madu interest ulai taba. Adana ulai tabne mat to itu agra polisi do to tok to emas. Tok to ga Yogi Adityanath ki kau polisi do thoy yau bune. Adi kau san hat pa yaro aru to yaro. Adu thawai open padu after retirement election commission ki member ore adu eta di akoina adum kitang me singna ba si haye man lawod decision du pro government oikatra maram di ma si mag kamain to horaga mana sai agrada tawba Yogi Adityanath yaning dabdu ma to tok pa adi man e pamba kau policy de thawai option ba adu miduna after retirement adman sumag lifestyle mana kare iba phamdu adudana kalsu akoina madugumba miduna yauba election commission haro akoi maduna kalsu akanba law hai tare hujik akoina expect tawridana hujik jugo chata ba candidate chi masi punishment po pihening ina aduna masi election commission china id Toroy di masih kermain cangki gitu, pada plus mamang dah kena ukibatian session gumbedu nanti. Aduna kau isi
sumba law sina su ngamdre re law powerful ba mi have to level darkar le se kana no raido what is important is mi have to ni adu mi do leitrabnina hanagi hamu hai tare kajo akan ba law akan ba ek semaga akan ba law semaga shoka duripchi ruling party da ngatani kajo hoi ruling party da favorable loiba act to the mon semba pangani aduna moina kasu ajini election commission da yamna powerful ba kasu moira power to pina na bhona roy iruraga ye election commission sisu yam control ko gi controversial oiba poche masi yawning da bani odi matter am once law court ga pending lai ki ba legi mosi yari kai ko gi adumba legal battle si moida moi yawning da ba aduna mosi akan ba action si mosi law posi talle hai tare aduna koina karshu expect to ngai lete masidagi afaba akanba law lakani ek lakani aduna maduna election chi control torokani kai bage koi kasu expect tokde adun madu koi khangmani na koi khangba hai tare khangmani na kai toktai koi isa sina aigi realization che kok to ne changaga aibu control to bikado mi laitabni na ai isa na self introspection hai tare aina tawri shipai or phate haida isane tijan jaraga lambi tu junction lagadi manipura election da kaida mod liba hangoiba mayam khoi uri ba tariba mayam si lo adum phagini aduna trigai ji khoi khangu tabni adubo aduna khoina yengadabdi tai natre koi bota thoyauri se kemnate yam lejeta ba kambu atani yam lejeta duna mana expect to wudu aina bota thoyauraga asagi my candidate to namonda nungsi birakni asai oja sonamni gi handshake ta paisa yauba sana yauba hangoi karba tu ko chagar da katani manipur se abnormal creator ai adu gumani khogina bota su yam ta ba kendram da lising tra mai tranga phangadi bosi ka ba ya bane direct purchase to ya ba hari si atopa india ge te state ta to ya ro mo ji voter ji karor ga yoguni no ko karor di kana lai ngamni aduna moigidi koigi matau sida abnormal akoigi creation je moju mamang da sari yen bi kan tawre sari ga yen moju laira nga tane stampede thok na ba aduna manipur dagi hawdokpa koina pami se manipur dagi puthorokpa anoba manipur phaja yam puthokra anoba koi matau se tamge habda ngamda ba koigi daga 7 assembly segment dagi afaspa lokthokpa si Kashmir ki Farooq Abdullah na Manipur se lokthoi akoi se lokthoke haibani ada yate Manipur gi na kai de yai ibo bin ta bura mayam union government yai maramdi akoi gi entire people se apaspasi akoi gi praja ga punna chamina ni na masi lokthok pa ji pam mani na India government do na lokthok pani matu lokthok matam du da man prime minister Manmohan Singh na ibo bi you will face the music and haribani hadi you nang dasa tani hai gumni ibo bina adum he stood by his word ma adum tauki asi tau basu ngami karigino hakana ma praja gi mayok ma leibia ta aduna praja gi apam basi yenga thabak tawgodawni manipur si afaba creator ni akoi gi da putokpa mina matok tambangam de akoi mera pai bi ka ja to pe ser matok tamna honam ni kaim ngamde koi gi manipur gi nupi ga mapan gi mayang nupi hatare moga kene koi gi style am ne koi metei nupi na to ri sidi yang ngamme ba metei nupi kijam ki gandi moji ka ba pu ko ya ko poram ne ata police ka si tangthal laga te long na bi khong na bi kiju ki chei ju ki dem ju ki de metei nupi si mayum dari pra simple housewife tong lai ne ba adu education tor kuma tam da di moi ai kija bana ba nungoi mak to chang so kan han bana te manipur nupi sigi moi je pok ko da yor ko ka nong gulam ni mayum da cham ba housewife am le madu aduna kari hai tare koi sumba mayam singchi awan basi koina yam ngammi ne ba koi manipur macha meti macha koina phangi si loina ma koi strike toro phanga tani strike toro phangbos da koi election do su statehood si strike toro phangi ne atai gina arunachal pradesh ka istem pirai bini ai chadul strike toro phangi ni adagi apaspa su strike praja strike to buni are assam rifles kangla dei lok thokiba
sisu strike tor phangine ba ado akhoi gi will power se kadam dana si election da amtang thawai yaura gadi Manipur gi election da most gi quite clean no ba election du oidori bani adu attention se masi ngasagi ko oja sonamni gi powerful eba association ama tara laiba puri ama katang lairaga maduna thawai si koi gi da haigadra UCM haigadra amuko haigadra yam powerful eba ama lairaga di je akoina pami ba yam clean noiba yam highly purified election si when badu sagi aishu du thajare habdi yam powerful eba association mayam pudi mona loya maduna masi karma phangada ge akoi gi di madu amuk laiba sung ya de akoi gi di asagi nang kari group no na sai oja sonamni da hangera era b ra c ra koi gi si meitei gi haitare asim tangding ngamdre adu wargadi badu gumba yam powerful eba association am leragadi koi election da kai de yam mol ipsing ji masi chum thokpa yani adu bu yadri bhogdi as long as koi adu phangdri bhogdi koi si sai sagi ai sa si tumin na leraga ai togodob du lo na adum tobiro adu na traga ji mayamgi khadna chaina bu yawbiru nu nongwai ka pa yawbiru nu dasa taraga kanam ta sulawai ai se disable adi physically kan da mong ta na pok pare yawgara abdu election dagi makong na mati e kai kumbar du tobiranu aduna yam thoi auction biru nu secret beloni kaimta ki dana bot hade biu madu phangna na ba madu khogi madu phangakani mi singchida hojik tamna phangakani afaba si Manipur gi phangoi da bai laite Manipur macha sina thawai yaw na toraga de khoi gida koina pamba pochi loin phangatani koi Olympian puthoke phange adagi harisina koi da loin phangatani madu phangna na lambi de koi isana thijaba tare madu phangdri phogdi koi si chungba yam silent oja paroina adum leiga doribra natragana aina hairaga mina tabigadra nang kari khangadana ana harpusi ya adu harisini election da yam thoi auction birunu yam thoi auction biraga gi patta nungda wachiki mayam do loi thoraka do ribini adu hari mi amje kemnate election commission da power hena pirasu isu piroi piroroga su tongamoi madu litto bongam godawa mi do haftal laga di phaba mana hari ke haching sai tien session do adu nupa do angak pamne india da obia phamji president prime minister chief minister tai mantri ga se ma morok de mantri je ai su morok de mo kaim ngam de ba morok de chief minister tina ga di ka pai ko而मंत्री जी दी के मोरक दे मंत्री तान जो ओगी ताना दा बाइबु मोसी कम तो बंगम दे बाइ खुदम जकोन उरे सी मिनिस्टर ताना सी कान तो रही से सी मिनिस्टर सिना सु पब्लिक की फीडबैक सी पब्लिक तगी मान खंग बु पोसिमा खंग बंग मक्त्रम ने डायरेक्ट मंगन टेलीफोन तोरो हारि बने अरे टेलीफोन तोरो हायना आई नेता आई की लइकाई की आई की युंगी टेलीफोन तोरो दी फंगोय मदु फंगे हाय तादी लइकाई दुना चाउबा तोंबा नंग चीफ मिनिस्टर द वरी साउ कोई लेकाई की ओबा मीटिंग हम तौसी मीटिंग दु द कलेक्टिव डिसीजन हम लौरगा चीफ मिनिस्टर की टेलीफोन दु हायर चीफ मिनिस्टर सु एक तोर कने अब अदु मंग चीफ मिनिस्टर न पामम दोजे वन इंडिविजुअल की टेलीफोन पतो तो बुदुरी काना रोय होजिकी इलेक्शन द हारो समाइन तौसी ना मोय लेकाई की खुलदुना कोई उरिपो के हारो अद्रगना सगोल बंगे हारो एनीवेयर सगी सोई बकेंद्र दुगे हारो मोय मीटिंग हम तोरगा telephone chief minister haiba adoga chief minister ju masu actor kane or realization do mai kok su changani masigumba mayam chinga se akoi gi thawai yauba organization laigadawni madu collective oiba decision amaduna hai chief minister ju har decision cc soire ai si tawi aine asai police na thawai yawi akoi naina bisida police na ma laptak na yenga laiba re thawai yaw da sisu magi ajana adudi chief minister su actor kane nangi police nangi makada laiba sina smashment tawi adui jaga du da nang kitang yeng chambiu harti masu yeng chalakani adun tawi one individual complaint hari sine magi mentri tara ma thoi laiba du gi masu feedback che phangak tabai mong ni mana direct mong da hairo hari se adun ai ju mantri mem je molok de kem tongam damni mantri bok tongam draga mla na kaino togdoise tien session haibu do adu ai ju thaje adina kem kan tamne na mla kem kan te no board yauru nu thoi yauru nu haitai ai smai chung ka thamjek
Okay, yang nuai saya tahu pergi ECI na boiro, amana boiro pergi law, ama di ek mayam se akan ba law, mayam ama se maga sungai sagi thabuk tahu betul riba. Officer singduna matik sa tergadi pergi high riba law singa tu effective boiro, have to be welcome ni. Yang nuai saya tu ba Manipur da pergi how kibat thabuk singda pergi aspa ki matang da boiro, tu ba NH9 ki pergi sesfair ki welcome da boiro as the nation tower kan da pergi will body yang lay have ni Manipur ki prasa se high riba will power se vote ki matam se da amtang achum lambel da sinaragadi akogi achumba free and fair da high riba election se pangko ngani have the welcome ni ado sir saram ni akogi loshila par raw maina sai sir na thamli ki da akogi education have se akogi apaba sung phattaba khangma ngam baduni hai ado high riba education si matik chana leira ba candidate sing na akoi na thoning ba thok sing thui ba sing si karigumba high riba candidate tu da matik cha ba education ni mangal ni thina leira ba misam oi taragadi si musing si thoi hai du ki thazaba ma kakle se have dai mar musina akogi high riba thorakadurba candidate sing si magi eligibility criteria amaka high riba musing si si ta odabani si oi gadabani hai bagi akogi eligibility criteria amaka thambam thokra hai basini masi tangai pharaktabra hai bagi wahang amaka lai kam hai bisi mi si tamo aroi bagi oi sir si matang da wahang khadun thobi ngasa ko SANATOMBA sabna yam phali wahi ma thambi ki channa lon channa bi channa kang lon hai ba aphaw saru ka chi jumdagi how bani hai bato charity begins at home hai dana angang uring adigi angang pesabu sekti si tambi punamak se mama mapana loini jumde loin tambi ngakte aina mapanda chalaga aina tawuduriba aigi bevhar se aigi imunge aigi sagege aigi natki aigi iekki loina maduna proof to gudur ngwatani aduna education panbiri se education se PhD holder or koi civil service kita koi qualified orega lakpa or koi IIT loina pass taruga tamurga lakpa or MBA pass taruga lakpa that is not only called alone the education education haiba arthadi mi amabu mi amane ikai kuno utpa mi amada mi amu maran lejidu mi the thina to video makpa mi amo oina akon human treatment tawpa mi amobu mi am respect tawna pa adugumba khangba mi duna ngasi vote libak pata de kadung se nong mai purga kap akoi kam na haloi kadung se thang purga jana haloi kadung se nung na taruga mayam do hunna haloi e mane meeting to ge hairabadi e to se na koi se loriga lo shawa se meeting to ge lo pisu kai de mane this is called education education habidi apaba punamaka se larig yam na haitwa minasu apaba tabuk to toropota man he is the most educated person aina larig yam hairure ai jam koi ge PhD double PhD ai holder ne ai toruga aina nattaba tabak to akoi ge madu injan dana madu ne involve to batarabadi ai su educated me oibrene educated me habidi karina apabuno karina pattabano ahallama ubada taiwo ai kromjari nungaidri bro haibe wahi mahangbada that is a part of the education ma ubatan jada ina letho lar hai han kai chali no hairadi then what kind of education I have received aduna mase lepi ba candidate punamak ai khutlon na haijige SANATOMBA samna details retired officer adigi minister chei kaya changna or 40 50 years politics jaru punamak that is not your criteria that is not your credit adumna ବ୍ୟବହାର akoi mayam na ngang pa tau thorak pa leipak ki tumakta phaba thabak taurak pa guts leiba taba chief minister do yes palibu sarkar lengak Manipur de leiba BJP sarkar ne central se BJP sarkar ne aduna central da sarkar leibani na union gi state government gi khar weakness leigani aduga say example mamang da kanogi congress government gi da Manmohan Singh sab ma lerami akoi gi SANATOMBA sab na hibigi akoi gi kanada ibo bisab ta you will face the music and haibado mana lepa ke tamakta mana ada prime minister congress ki or busu ma se congress ki chief minister ne matumin ma le thok ko jaye ba do lepa se pura mang ba tar ba pura mai chak pa tar pa tanjat goman akan mu hai shoidana Manipur gi interest ta Manipur gi mang tai bisu kan bai tamakta mana akan mawahi ma mana prime minister da hairam kani adu Manmohan Singh mi waswangang da batumin le jo mi na ho mana hairak pa you'll face the music hairam the last word namado maduin akan mawar ma hairo da punsi da ma adu idi adu mamiyo ado mana ngasi power da later bus akoi maung de su kar tamsi ke doge man ai sarkar congress da leiri
ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯅꯤꯌꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯆꯪꯉ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯕꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂ ꯑꯩꯕꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯗꯅ S.C. ꯖꯃꯤꯔ ꯀꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯃꯥꯛꯁꯦ ꯑꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ 4ꯔꯛ ꯑꯣꯏꯖꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩ ꯃꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯣꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯆꯍꯤ 5-6 ꯑꯩ ꯃꯥꯛꯀ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤ ꯃꯥꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ You all public, you all my senior citizen, you should be aware it. State se pugadori se kananusu pure only by the Nagas will lead Nagaland. And out of these 60 MLAs, all Naga MLAs, they will select who is to be the chief minister, not by Delhi either. Yomyoman Haramuse. Adugi honorable chief minister Palgo chief minister sabta aina warubole nachade takchaba nachade other thangnari man openly and boldly and emboldenedly man haigi wahedo 60 MLAs na koi mayamna chief minister kana oigani naga candidate noine khangadabani not by Delhi that means not by or not to become puppet haibani mana haibedo adu yamna madu chumra hena ai khalli ngasi akoisu pamjei अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिरेन साहब ता आई कुटलोन आई हंगचन आई हाइजरी थौक यामन तोबिरी मायाम पुनमक ngमद पुनमक पुबिरकना कोतना याम कन होने बिरे अदुबो लेपाक कायरकपा लेपाक से मचे मचे तोरम दे तंजाददी एससी जमीर ना हाइबो वहाइदु त नतना मदेहन अकन म वहाइना हान मांग थारगा हाइदना मणिपुर सेबु मचे मचे ताबसे ngakpigani हाइदना अखोई थजे अदुन राकेश याम सांगे ngasini matamsu yam hele praja mayam se voter punamak mayam paisa lowbudo lowru nasu yaroi so den lowrgani lowro ai masid haijege lowbiro lowraga to minna ngasai akoi SANATOMBA sahab na haido manungda khajan na leibini krasu uroidabani na paisa do mayam di lowsallaga adom na thadaning mami du to minna chenga thadaro madu tadi ai haijarige adu hana sunaba khotpa mayam thina tawna basededi mayam praja mayam do ko appeal tawjege tobiganu akoi ikaijei mayam ge mamangda akoi suk chawra bharat se manipur haidna ji maming se yam pak sanda mayam pun prithvi da maming chatlabani aduna akoi mayam na thangat pidna manipur se wanghale amuk se wanghanaba afawsar ko se ohensi da praja mayam ngachege to aduna free frank oina and without fear kidana mayam punam vote thadarga anubu sarkar apam sarkar CMC highways thamaga ai share ai koram jage yam wise sir koi gi yamna seng ba wafam ni haiba tar yam honest oina koi gi paisa lawunu haiba du ya roi to du paisa do lobi raga su isana apam ba phayena khan ba candidate to the vote thadabiu haiba du wafam ni yam wise loishalak basida tamo SANATOMBA koi gi arui boina kitang tentak na thambio koi gi manipur da hausi oi ri ba koi gi vote election maya da thoi ba koi gi threats mayam se koi crime crashes mayam se shop to ge hargadi prasana lowe ya responsibility si kari ni hana lowe tamo tentak na jekan thambi oja sonamni na yam phajana haikra masere daina mu yam hai hojik matam chu yam sange sangbani na yam ka hena chungangu yaro di akoi gi cha awon bai cha pha bai se ngasai ai wonderful idea oja sonamni na haiba powerful bai association nam leraga adi government sina su ek tong ngamak ni na government chi su moi su limitation lai mana praja gi mayokta praja gi apam bai mayokta government ji lai yaroi adu association ama powerful by association ama leraga hujiki awon ba election da kaida tawriba hujiki aran ba mayam si tumthok chi haiba si dia phabani madu phangnana basi akoi isana semja kadabni paisa na kramai semga da ge ba hujik expert speaker mayam so dum everywhere adum haram unis main to na madu yenga tawsi akoi gi heta ai neta haraga su to overnight honga do di natre collective by decision sumasi mayam sing expert mayam chi kora phamal laga moide gi lobo decision du government jina su atu ko encourage to godam ni hai tare expert so call expert hai gadra aphaba ngang ba hai ba si oja sonam nim yaw yare achu ma mayam ji torga atu torga ek torga masi torga di
election je ai hangoi bam yore tu ka chare ta tu ka chabani na chumba tori bam mem si lokthok che che to wife che ai ni ai gi lam tu pokpani ai na realization du ai gi kok ta changa ga di ai na dum adu phagadam ni aduna hujiki election da mo liba mem sing che chung thok pada matam right time ni still far away tha manga hena wali banina hujik matang chare adu gi public discourse meeting to way are public expert mem korga khanna ba madu lab telecast to boda su obi madu simple voter singe kokta sangani simple voter singina as appoint to si phatre ai ba mogi kokta sanga gadi afaba election afaba manipur poropada maduna mateng pangani amot pa election ge amot pa ji chung thok pada mi kudumak dai lei ani ai advan hajek yam ma jai tamo akai ngasigi akai Manipur dialogue ke khanani na basida sir sonamani na thambi khiba akai high ba akai threaten akai crime crisis thoning ba thodo wathok mayam asi tholoi ge haiba taragadi education haiba si yam ma thok dai haiba duni aduga tamo SANATOMBA na thambi khiba akai afaba candidate khan bai basi yum gi hana yengdam ne habne mioi tara ka lemina ba yum da akai mioi tara du gi akai kathok bangam driba candidate tuna miyam gi dama afaba thabak torkani habdudi miyam khanbiru ranu aduga akai losilak pada politics habasi khangba kanbagi lani habduni khangba kandaba akai songthok tungsin gi lana yam yawba asi topiro masina akai democracy amasuk election gi fasaba masaga si mahale habitare ngasi gi damakta di Manipur dialogue matang asida loisin jage akai ngasi gi Manipur dialogue ki thormasi bu mapung phanbi bada akoina haijun buda hararo ya berkiba akai sir SANATOMBA bu sir SONAMANI bu Manipur dialogue ki online studio da tara akai kai bu chari dong aduga tamo SANATOMBA su akai Manipur dialogue ki thormasi bu mapung phanbi gi damak tamo SANATOMBA su hani ali tana thagacho ngok chari dong ngasi gi damakta di Manipur dialogue matang asida loisin jari hayeng anuba current issue aduga burning topic amaga loina namu puduna laksage mayam soina Manipur dialogue nieng